Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bro, ki mancing di Dimong ini Pak Hendri. Ini Dimong kok Bu Malang ini? Bu Malang gitu. Bu Malang di tempatnya Pak Hendri. Pak Hendri itu dulu sing pernah digawe buber zaman awal-awal itu Purworejo. Tapi tahu dijak buber nang kene. Nah, jalan Bu malah bisa itu loh. Ketara pom ini. Lokasi pom ini. Adik, apa jenenge kayak mancingane? Arjuna ya. Nah, pemancingan Arjuna. Jadi monggo yang mau senengane mancing, monggo iki eventnya kita itu mancing seneng-seneng. Iya lho. Mancing seneng-seneng iki. Diketono keriputku tok lho malahan piye-piye. Ayo. Neng kono enek. Enek bogeng, enek Mas Bayu, Cungkring, Pak Didi, Mendreng, Mas Hendri apa tempat? Mas Hendri, Dukawan, Canggun. Iki Trondolo. Trondolo Jiripati. Ngawur. Trondolo Jiripati. Pablo, Pak Blotong. Oke. Hari ini dapat berapa ini? Itu Pitulungan. ini pakai murah sih. Sepil pakan. Ya, Anu guys. Piye? Itu. Pak, ini skor 1-1 kabeh saya aku wis 1 biji. Ambil tong biji. Malah arep ora sida padha ae aku. Aku ora nek, aku manggung deh. Padhaane. Nemu go ora ono pakan. Dikat. Ya ora usah terus ngurau terus. Ngerol. Kono pejulat lek kono. Terus aja langsung. Makane kita ya ora gelem, Gek. Makane kok bos. Sampai jam pira Mbak Em? Halo Mas War. Kita jam iki sak kesel e. Oleh piro? Kaget aku. Lah 2, Bos. Udah 2. 2. Iku urung. Bah, iki amunisine iki. Amunisi. Tadi kasih tok. Oke, iki ada Mas Bayu Lemu. Iki channel Pak Dian. Siap. Deka bolo ya toh. Itu Cungkring apa tawar? Dapat berapa? Mbok angkat rembokku gak kuat to itu. Padahal yang biasa war. Sandal-sandal. Ngelalah. Oke, Bos. Masuk. Pakan apa? Duk, nempel 1 kilo. Pakannya lempeng to. Kring. Cungkring. Ya, Pakanmu lempeng. raseng gacor lempung. Oh. Ning kene iki. Sing pakane lemah. Ini ketua SKC. Ya halo Boy Bos, ya Bos. Ngeplok kamu ya? Ngeplok Pak Jadi Dian. Pak Dian ya. Aku mengeracik beberapa umpan. Tapi lagi ulas tok. Enggak. Sepil iki pakane. Ini beda yang sama yang ini. Terus ini beda. Ini juga beda. Ini beda. Wah, lah kok reno papat ngono. 5. Berarti aku umpan nak Piye? Sing ucul. 2. Lah kok iso ucul lho? Sitae padule. Lagi tok sing nyantol. Ono bos. Deki, Mendreng iki melok mancing. Iki Aku iki dukune. dukun. Itu. Ben entuk. Lah sapa ya kali sapa iki? Ki. Mega. Gondol bos. Halo Mega. Gak iso lah program. Weh, cetrek. Kira. Weh, duci weh. Nah, niki sinten? Jenengan sinten, Mas?
Namanya sinten Mas? Ya. Resmop. Wow. Kalau dolan anggun yo kasih gasnya lagi. Macing. Wes, oleh lho. Oleh, Bos. Kita di mana? Kau mah, Kamu dia. mahku Madiun ngono to. Dia ndi? Aston kula. Pakan pira to? Nomor nih. Wah, lepakane dijupuki. Lupa ipi Pak Kanggo. Iki sawari lho to. Oleh pira lho? Bisa tuh. Kok nggih bandul. Jenengan angsal pinten, Mas? Kalih, Mbah. Piram, loro mus piram. Kalih. Niki, umpane niki. Ya pakane kuwi. Bintang. Masa gedel seru i? Sepur. Nah, iki lho. Iki kolame ning pinggir sepur. Sepur. Pikir rel gak pikir sepur ta? Pinggir rel. Aku mau ke mana? Tinggal apa kapan? Kon motor di amangan kabeh iki lho. Kon motor dua mangan ki lho, Allahumma barik lana. Allahumma minal kubusi wal kobais. Lho. Geng, kalem geng. Nek sebelah Pak Blotong ae Mbak Rin. Kalem geng. Wes wis. Ora obah blas to, Geng. Obah lho. Gitu iki, kono ora obah lho. Gondol banyu, gondol banyu. Enak wong itu. Ani semapa? Tapi semapa iki arep dicemplungin ae. Oh, dicemplungin ae, ditambahin ae. Nek ngarepe ngolek piro kae. Oh, ditambahi. Iya, toh. Tambahkan. Oh iya, kita tambahkan. Oke, kita sepil. Kita sepil tambahkan. Yo, kita sepil ikannya. Oh, kita sepil ikannya. Nambah berapa kilo, Mas? 150 tadi. 150 iki. Ya. Gimana Iya. ditambahi ikan man 150 untuk Nah, berapa iki kilo? wae. 4 kilo, Bos. Oke, ini 0. Iki apa iki? Tombro. Timbangane tombro. Kuwi rasa dipancing aku juga langsung nyapa. Ya manut timbangannya ta, Bos. Maksudnya rasa 4 kilo dari Mbak Nutella. Terima kasih Mbak Nutella 4 kilonya. 4 kilo, Mbak. Sedingan kita Pak Indri iki mau apa iki? Kolham, kulkas. Aku rek. Kulkas yo beku abi. 2 kilo. Kulkas 3 kilo. Yo anggar diputus pacarnya makanya gak kul mandajo. Kenapa Indri? Kalian nesu Oh, berapa juga? Lah, 4. Pas. Gak Tambahin. dibuih no, Ini- tambahin. Ini 151. Iya. Ini ribuan nih. Berarti Oh, Kan ini iya, harga 35 per kilo. Ini 151.000. uangnya. Ini jumlah ikannya Oke, 4,3. ayo Oke, kita ini si lepas. Hospate. Waduh dilepas jawar. Iya. Wah iki. Wah, ning Paling tengah. kejam blotong, paling kejam blotong. Kita nantikan blotong, blotong.
Corona ya? Andrew ya? Andrew baturane pindah kok sepi wae wis tapi yo. Dapate. Oleh teluan, satu-satu ceroto sing wong telu ibarate. Gak enak menang kalah. Ngecekenane Sarasen menang kak. Odo. Iki satu akeh. Tadi satu, berikut satu atau satu. Suami. Hah? Oh, wes meneh. Acara mancing YouTuber Norjo. Nek akeh sing gak bisa ikut karena siji sebagian ya bengi. Terus di sini ya anak sing gak pakai hobi mancing. Iku sosial seneng mancing kok gak nang cuacane hujan. Tapi yang jelas ki aso nggone, asone tempat Pak Hendri top. Monggo yang mau mancing silakan merapat nang pemancingan Arjuno. Ini nang Buk Malang, ketoke ini Buk Malang. Terima kasih semuanya, terima kasih yang sudah selalu support YouTuber Kedongrejo. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.